Mina ngiyaphila nami. Vela sibone. Mina ngithwase kuyigogo Sikhotheni. Ish. Vela. Okay. Asinankinga nokuthi uthi uyaphuma yena ebungomeni. Sekaya kuNkulunkulu kodwa angathi sengiya kuNkulunkulu as if thina ngapha ebungomeni uNkulunkulu asimazi. So abantu sebasibheka ngelinye ilihlo manje ukuthi ngathi thina uNkulunkulu asimazi since siyizangoma yabona. Asinankinga nokuthi athi sengiyaphuma ngapha ebungomeni ngiya kuNkulunkulu nathi lana sikuNkulunkulu nathi siyamazi uNkulunkulu angithi nayo uyazi bekasithandazisa besonta. So angayibeki kanjalo because abantu mabase basibheka ngalelo lihlo lelo lokuthi sho ukuthi vele ngapha bekwenziwa izinto zobumnyama phela sinama families abhekile lana ku TikTok sinemindeni sinaba bomakhelwane uya understand. Angishongo ngomlomo wami akusiyisecret angithi nami ukuthi ngiphumile ngale ngila azange ngithi mina ubungoma bukho azange ngithi amadlozi abekho into ecabangile uma ngithi ngiphuma ngapha ngiza ngapha kumele ngithule azange ngithule mangikhonza ubungoma angeke ngize ngithule futhi uma ngikhonza uphuma ngapha uza ngapha kanti uNkulunkulu bekangekho kulomnyanga bakho mbuze Thandeka babe buza uJehova mbuze wena manje no kuza wena ngithi uthi uyaphuma uNkulunkulu bekangekho kulomnyanga bakho na mbuze sithanda sami ngenkulu inhlonipho buza wena uJehova esigodlweni sakho ukuthi uNkosi ukhona na ukhona uJehova esigodlweni ingako we pray for people and then bayaphola ingako before sizohlola abantu we pray ingako wayuza kimi umbuzelana ngisho ukuthi ukhona wena because uthi wena uyaphuma ebungomeni so ngikubuza ukuthi mawuthi uyaphuma ebunyangeni kanti so uthi wena ngiyaphuma ebunyangeni ngiza ngapha kuNkulunkulu kanti uNkulunkulu akekho yini ebunyangeni wena phela abantu bayibuke ngathi lento lena ushiya manje ubumnyama uze uthi ubunyanga bunobumnyama kusho wena ngobumnyama ucabangela wena uyi-one kanti mina ngizalwe nani na uzicabangela wena uyi-one you don't think for other people and manje sofuna ukwenza ngathi izangoma ziyaku-attack izangoma ziku-attack ngizalwe nani izangoma manje they are attacking you izangoma aziku-attack wena uyahlala ngokuhamba we know God uNkulunkulu siyamazi sonke ukwazana nenkosi uJesu uNkulunkulu sonke siyamazi gogo yini angry ngihambe nezikhwama zenu we are not angry ngihambe nezikhwama zenu mina ngiphakame because now uphakamile ngiphakame because now I'm not angry Thandeka lalela ke sithando sami ngiyakuhlonipha yezwa thokoza wena kumele uhile ngaphakathi kuwe yezwa angihambanga next yakho mkhonza uNkulunkulu wakho ngendlela yakho mkhonza indumba yakho ngendlela yakho angihambanga na next asengena abantu abami what you believe in I will stick to what I believe in wangibangisa ukuthi ngithini nabafundisa zange bangibangise the time ugobela abafundisa zange bangibangise so nje ngiyekeleni kunozimzimba ubhutwenu nonyanga yeshu azange ngibuzeke so ngena wena awumethonga lamaziza uvele nawe lo sawubonana uqashile awuvele yazazi izindlela wena bowuzihamba ngisho ungayihamba ngakho likuthumele kanjani yazi mina amadlozi yabona mina idlozi lami kugobela wami idlozi lami belingithumele omntwini onobumnyama yebenyolithuka yona why idlozi lingithatha lingifake emntwini onobumnyama why idlozi lingihlalise 8 months ku nonsense wala idlozi lisithumela kuSikhotheni wena tumi ngokusa kwakho wasikusa kwakho yabo thini idlozi lisithumela kuSikhotheni ilanguage ngamkhuzi miyekele okay sisiyabona comment Thandeka phela mntana ngokwa ngithi ngokwasedlozini umhlonipho uma wakho mntanami yehlelezi cha akakhulumi ngiyabonga Thandeka nami ngiyabonga gogo